yakni benta jongga khubor la OneRaj phi daga fatafat online shopping store. Uba hek menteri kakya jong gejala meglia henne ka khandai trik unai tung ula pentep baki contact tracing jong kitu kibawan jing Kawei shongkurum na Assam kilong nyop samut ke high risk but sispa life saw kilores. The contact tracing details ba kabalong hadu menta ka high risk kilong senyum saw but kilores kilong sispa life saw. Uba hek ula pentep baka jela meglia kampat don ka community spread namar ka jingkiu ki bayo COVID-19 ha ka jela ka dei tang na kitu ki bawan phai na bar jela bat na kitem sipai BSF ki banang la bante lakam su uba hek ula yathu ban na kitei ki daw ka sarkar jela kampat penjeri ya ka jingkhang dam ha ka jela Nomor kampat don ganu ka community spread ini baru ki barang one meet active cases betai ki bet ki returnees. Jadi nanti kedau ke government kampat ai ya kenu ka rai na menta ka lockdown. Ha ka bayadai ba ka jingdon ki positive case ha ka jela uba hek ula yathu ba hadu ba pmi yak ni ka khubor ka jela ka don rifrutli ki active case substantially ki recovered case but arngut ki balaklat no. We have detected 12 cases. 10 are from DSF, one is student, those one returning from Delhi, and one is the person who had attended the marriage there in Patna. They came back on the 1st of July and they have done all the testing and today it has found positive. Hadu menda niladon riu teli ki active cases. Kibala ada hak sampul mentes hadu menda kilong hadu menda sini kilong arpu arajar san spa sauho RR san saunon. Nanta kibala tested negative hadu menda sini kibala ilong negative ilong arpu arajar sispa sauho. Di badang up pada yang report hadu menda yang result yang jongki kiba test ilong aspa kendai kusan. Nanta de kibalawan fai kinong megalia borok bulan pas yang megalia hadu menda sini kendai trik Julai kilong arpo hajar kendai spa arpo lai. Kini kadai ka update status yung COVID-19 ada state yung megalia ke jongi. Di apo RiKhasi Hills total kalong Saupunyo nanta de apo Riboy district total kalong Khatsan East Jaintia Hills district itang Iway West Garo Hills district Langwood di kiba dan kita hi ke update at kibla recovered adu menta kilong Saubusan kibla khlat kita dan hitang arnut